Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki officer jong ka Meghalaya Pollution Control Board ki palahir jurib ki karkhana ki badan hambar nihat ha ka arpau tarik uleber arja arpsan ki lalab ki bor penya jong ka karkhana ki long ki basalak bha namar tak malnat kiyo ka bai boarding electric kim ju pendan kam satya yo pollution control device ubala ban penduna ya ka tadam penmi jabo ha ka por pentrik kami ki kor bat ki officer ki lalab bala pendan kam yo pollution control device tang ha ka por badan ki jingjurib da ka Meghalaya Pollution Control Board balada ki nong punya karkhana kim don yo pollution control device kim yo satya ban play wat ya ka karkhana kani ke jing jurib jing officer ka Meghalaya Pollution Control Board kalong hadin ke jing sim khya jong sarkar jala halo ke jing pau nam ko bernihat kum ko wei ke snong beljabo tam perthei baling ba ko hukum ka bawan no commissioner and secretary ka bal penmi ha khat pratari ulber aja afsan ka bal batha ban le ya ke industrial audit ya ki karkhana ha bernihat hakani ke jing jurib lai don lang da task force jong Meghalaya Pollution Control Board wa kuntup na du scientist ki environment engineer wa ko jingalam jong member secretary Dr. G.H. Charmang scientist ba Asware ki environmental engineer ba kuntup na du ba SEM ba YF lalu ban uba MTU so mantaksi dang step ki lahir ban jurib shwa ya ki pratri ki karkhana ki bujupin mi bha ya ka tadam jabo haba kren bigla pathai ko bor Dr. G.H. Charmang ulong baya menta kin pej benya swatang ya kejing penmi ya kel jabo nagi karkhana pada hadian kin sejurep saya kejing pentu jabo ki bemi nagi karkhana syakiwa banyak ka kai phot katanat kan sapha syak sarkar jala ini kadai haka kawan ke jing jurib dan monitor jong office jongi kumba pili hagi news press media ba government kalau serius ba ya kini ka isu jong kapanihat khamtam hadin bala pa ba kapanihat kadai ka ba jabo tam nagalin gal air haka perthai bro kawai jaga sarkar kala simkia ban langba ko order bagi yo receive langba commissioner secretary ka ba haka khatri banai match la ai pore Lai ke direction yang Meghalaya State Pollution Control Board ban conduct industrial audit ke babut air polluting industrial audit. Te ngini kaleng jongi ngi don lupa ya ka task force. Ka task force bengila form additional lupa kala don menta kumba sistem e. Ka jimut juga ni ka task force ka babut ladang ide ni company gi barit baria gi part one man officer balaban handle kum kini ke issue ke balong major ke balong Malway Mlash Control ni pihak PJK Task Force. Kembali yang ni kita Task Force kita duduk ni kita combine lang bat scientific branch, engineering branch, bat mga secretary. Kembali kita field kita satu sudah kita lah ya ka simdim monitoring. Te kapor ka baay ngi kalong ka palangkot ako news ngi natay wala kataru marsinyo ig order mata kasi ngi lasda. Apa news ngi sa sabi di order ta tung gitwa jang sarkar.
Lada pi pet hagi kubor bami menta laba ka jing singkia jong sarkar tri ko assembly bat kumjuru ka jing singkia jong office jongi ngila persang ban ya wat kila di ban penduduk ai gani katak lebih ke bawang most polluted in the world ngila persang ban ya trelang bagi counterpart dengan ko asam ketumbalong do orang tidang ba ban buram jengi ba la dep tho su menteri rang ba jong ka asam ngila bani ngalai menjadi RIC ngalai apa press baka ni ka State Pollution Control Board of Assam ro kila sedang ban sim kun kini ke sinjam ba simengi yengi kam dei su ka sin ka penangkong ada people he press ni record jengi negipor sikipor ni yai monitor ye gini kam dei su mata ba si bagaimana ni kam dei su kompeti menjadi langsung apa assembly ni ke news bangla dep khang lupa nyau tili ki industries ki ba waili dan ki ba pethen ki kendon ai kat kumga ai juga erat sahadin ko tu katpung dirul naman ngila pan high direction ngila pan khang Henry Ando ki bedu kila comply leni kila pendeplut YKI ke ba ka office ke kuat ni ha ba ki dia ini proses kelong dynamic apa ki duna ki bakala ni direction ni khang anda kila dia ki beli teman-teman ngai ban ke liang ka sisiliang mo sitai ba asam kila sedang equality ba ai ke bangele jointly ninyo ke result ka bania mar bale le ding le tang mangi le tang mati nginum po sai nama dula man khang le ti air ni ka jing jaba ka tu bra le le si hakini ki jing le tre lang ki la ba yo ba ke tu so ba baro ai bidon ko ma kha li ki air polluting baro khai na dam dam ku air polluting ni air pollution control ni PCD pollution control device nginum sa hidu tang ban liru ba ladadan makanaro teng benjing thop ngi pha khang ngi pha pen bechwa mandala de repair ni pen bech teki saya be bat ni kemudian kata jingli re banam don puta tumla amne ke jige yang ni kalong ba takun feedback bagi yo ni kini industries nama kabay tring haban tre register ban yo kata common platform solution no katun ke jing snap jongi ke jing khangni kalam ke jing jongi ke power yong ba ka electricity le ke bailai ka larem than datang teng ban yo save le di ki kumle di kita ki but kan abadan nangi ki pendan kam yo PCD le di pollution control tang sile setang dalam pet nangi sikang mulai off kumbe phi maka kapalan karon tadam himir let's see sikang le pai switch kata dia jing ya tengah saya le dak yo ke power ka ba biang tadi ka ba kam lo sustainable let's say kan ndok mbai kata ka de ka ni feedback apa ka city mo le di consent to operate pedal dan di kendon ke beda ya ka umi ke wa ka de tidak di kendon ke ba de sparkle air tapi kalau kita ngi check jadi online mentah ngendang dontan ini ka emission le ke air online monitoring kina persang mentah pan rawat ye kini ki batu suka waru in pan ra no haka rensan ba bamdan kam pan ni enteng susok nang tinggal dapat kes mentah kina persang sangat harai instem su gila bandai kata gila bandai kata kalau bang gila connect ke server jeng gila no iba pentu sawa kala trip ke sistem gila tip mentah gila persang bandai jadi kita ke rutin kata jeng ba negipor maswai le shipnai tam gila kini kamtan jere ba dan re hadin nagila ai ki direction suko mata kila new filter kimle ha kai kumli kila ba kila do sprinkler menjua kimdan dah hadin bekila komplai ke itu gi jikwa ada office jeng ngila pa i officer jeng man banito hadin kalau yo ka inspection report kepatikna ni inspecting officer jeng kita pun ki ai ki kedat ngila rewok le ngila wen lo isu jikang dan re komle ka jing wen ka ba baro sirta department akan ko por bagi le yang ngiru ikang kande be kunta ka de dan proses tetapi ibu dengan kita jemput